pitanje svih pitanja kad se govori o sudbini Hrvatske. Desnica je u Hrvatskoj uvijek popravljala ono što je ljevica prije toga pokvarila. 90. godina kada je konačno stvorena jedna desnica, tadašnji HDZ je bio desnica za razliku današnjeg, ne samo da smo popravili sve što su napravili prije toga komunisti, nego smo i dobili vrhunsku pobjedu Hrvatske vojske nad premoćnim neprijateljem. Izgradili sve poslije rata, zbrinuli milion izbjeglica prognanika bez kredita i zaduživanja itd. Nažalost, nakon toga dolazi ljevica sa Račanom na čelu, rasprodaje sve što se je prodat moglo, što je iko vani htio kupiti. Nakon toga dolazi Sanaderova vlada koja je u početku bila desna, a onda je strašno skrenula prema sredini i pokvarila ono što je u početku napravila. I onda dolazi najgora od svih vlada, to je Milanovićeva, koja je upropastila sve što je naslijedila. Sad je opet pitanje da li ćemo prepustiti ljevici ili desnici Hrvatsku. Nažalost, desnica ima kroničnu bolest u Hrvata, a to je da je vođama desnih stranaka osobni interes ispred nacionalnog interesa. I to se vidi na svakom koraku. Kojim mehanizmima ih se može i dalje mrviti? Vrlo jednostavno. Najjače stranke, pogotovo one koje trenutno raspolažu sa državnim proračunom jer su na čelu države, one sa Judinim škudama naprave što hoće. Žetončića ima i unutar stranaka i među strankama. Žetončići nisu uvijek to samo novčana davanja, to su neka zapošljavanja nekog rodbina, to je neka dobivanje nekog posla na natječaju. Tih žetončića sam se nagledao u svojoj političkoj karijeri bezbroj. I to je ono što me totalno obeshrabrilo. Ako ideš u politiku, onda ne ideš zato da ukradeš nekakve Judine škude, nego valjda ideš zato da prvenstveno napraviš nešto svom narodu. I to je jedan veliki dio razloga mrvljenja desnice. Prvi razlog, još jači i još veći od ovoga, su taštine. Od prvog dana moje politike, kad me Tuđman pozvao da dođem u vladu, odrekao sam se silnog prosperiteta u struci i financijskog, jer sam već u Americi imao svoje patente i svoje znanstvene radove, ali to mi ništa nije značilo pred prijedlogom idemo graditi Hrvatsku. I onda sam gledao muku Tuđmana da složi desnicu. Ponovit ću, u prvoj vladi ja sam bio jedini ministar koji nikad nije bio član Saveza komunista. Zašto? Jer nije mogu dobiti nekomuniste. Jer su se nekomunisti štrkali ko rakova djeca. Pa sam sudjelovao u razgovorima koji su me na prvom koraku obeshrabrili. Ali kad sam vidio tog čovjeka kako se bori da od te desnice napravi takvo jedno krupno biće koje će moći pobijediti na izborima, onda sam odlučio ostaviti svu svoju dotadašnju karijeru i briljantne horizonte koji su mi se otvarali i pomoći mu jer sam vjerovao u njega da ćemo stvoriti Hrvatsku. Ja ću ispričati samo dva primjera. Prvi je gospođa Savka Dabčević-Kučar. Kada je meni Tuđman rekao moraš mi ući u vladu, ja sam rekao predsjedniče, imam samo jedan uvjet. Da u vladu ili u druge vrhove državne strukture uđu svi oni koji su toliko godina u komunizmu pružali otpor tom komunizmu i bili na neki način disidenti. Pa koga hoćeš? Hoće prvo gospođu Savku Dabčević-Kučar. Evo sad ćeš ju pozvati. I on stisne zvučnik na telefonu i nazove ju. I kaže, Savka, evo kod mene Andrija i on te moli da uđeš u vladu ili na neku funkciju potpredsjednika, predsjednika koja je onda postala republička i tako dalje. Ona odgovori rečenicu koja me je smrznula. A ko si ti da mene zoveš? A ja kažem, ali gospođa Savka, on je pobjednik na izborima. Ma pobjedniku se ide pred šator, pogotovo ako hoćeš da ti napravi dobro državi. On za mene nije pobjednik. Klik i prekine razgovor. Sad sam ja shvatio o čemu meni Tuđman govori. Ušao sam u tu vladu i u vladi dugo, ako se sjećate, nismo imali ministra pravosuđa. Da. Niko nije htio biti ministar pravosuđa. Od svih tih pravnika silnih koji su bili disidenti, čak su nas branili u doba komunizma na sudovima. Ja jednog dana kažem, predsjedniče, sad mi je dosta. Izgleda da će nas ipak hapsiti. Bližio se siječanj 1991. kad je to bio program, da imenuj ministra pravosuđa da bar pomete te zahode u zatvorima i da potruje štakore, da bar uđemo u nekakve ljudske uvjete.
I on onda kaže rečenicu koja mi se usjekla u mozak: imaš moj mandat, koga dovedeš da bude ministar pravosuđa biti će. I ja se razbacam po terenu i razgovaram sa 5 vrhunskih pravnika, disidenata. Svi od reda kažu on nije za mene predsjednik, on za mene nije pobjednik, mi smo bolji od njega, ja sam bolji od njega. I onda sam shvatio tu užasnu taštinu ljudi koji se bave politikom. Ta taština je granica njihovog djelovanja. Preko toga oni preći ne mogu. I zbog toga je Tuđman imao vladu sa jednim nekomunistom ministrom, kasnije je iz inozemstva došao Gojko Šušak kao drugi, pa sam se ja s njim šalio, idemo napraviti frakciju Tuđmanovu antikomunističku. Dakle, da zaključim, danas je situacija potpuno ista. Nakon toliko godina. Danas imamo na desnoj toj sceni imamo jednu stranku koja bi mogla okupiti, to je Domovinski pokret, koja ima sve atribute da to napravi, koja ima vrhunske ljude, vrhunske političare, odličan program, izvrsne nastupe ima, ali i ona se osipa i nju ostavljaju. Mi se čudimo što je ostavljaju pojedinci i bez ikakvog obrazloženja. Jasno mi je zašto. Taština je razbila granice zajedničkog interesa.